Angkatan bersenjata Ukraina kembali dihadapkan kekalahan imbas serangan yang dilayangkan detasemen penyerangan kelompok pusat. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 29 Juli 2024. Dalam menyerang militer Ukraina, Rusia membagi pasukan penyerang dari kelompok pusat menjadi dua kelompok. Satu kelompok secara diam-diam mendekati lawan, sedang yang lain mengalihkan perhatian lawan. Tanpa berlama-lama, drone serang Rusia langsung menghancurkan tank T-64 Ukraina dan titik kuatnya berhasil dikendalikan. Diketahui ada 7 perwira Ukraina yang menyerah. Musuh mencoba merebut kembali posisi pada armor yang diwakili oleh Max Pro, namun terkena tembakan dari peluncur granat dan drone penyerang. Tentara Ukraina yang masih hidup juga menyerah. Да, прикинь, сейчас просто... Опа, опа, опа! Есть! Лично вел группу для того, чтобы занести немного продуктов и воды парням на позиции и узнать, почему перестали выходить на связь. Выставить наблюдательные посты и не допустить прохода противника. Запасов нет. Морально-психологическое состояние низкое. Не вижу смысла бороться дальше. Россия победит, так как она стоит за правое дело. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.